دما خوش ببینرین هجای رو 24 آذر 2022 روزان روزا پیشمی بویا رو گشتن هری سریو هری بالکش ین لسرانسری جهان رودانه اما حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله چاره کنه دما خوش ببینرین هجا روسیا دیریشا خویا 29 روزین لدج اوکراین دای دست بکرن ده زحمتین مازن دبینه روسیا یا لچارین اوکراین آسیمایی نیزی مهکیه نکاریا پایتخت کیوی دور پیش بکه ارتش اوکراین کشتیا اورساک یا روسیه تیک بر او دیمنین ویجی به رایا گشتیره پاروکر سر ارکانیا اوکراینی جی به داخلینیه که گوت حتی نها 15800 لشکرین روسیه هاتنه کشتن روسیه جدی بیجه وان باجر ایزیوم یه حریم خارکیوی کنترل کرنه. سروک دولت روسیا ولادیمیر پوتین جخیالین خو پردوره. اف 29 روزن روسیا به همو هزاخوا ایریشی اوکراین دکه و هینا جی نکاریا داخوازا خو پیکمینه. جداخواز زیده تر لگل قادان تکچونا هزا روسیا تی خویا کرن. سررکانیا اوکراین جیراگاند کو اف مهکه ارتشا روسیای نکاری کیف دور پیچ بکه. سررکانی داخویانی خود دست نشان کرن کو روسیای جبو دست سرکرنا کیف، چرنیهف، سومی، خارکیو و ماریوپولی دست جهولدانین خوین جنوب و دست بکرنا ایریش برناده. Доброго ранку, шановні українці. Дозвольте доповісти про плани роботи. Алікар سرک وزیر اوکراین ایرینا ورشوک راگاند کودناوا روژه ده 4554 نشتجهن ماریوپول و گلایپولی هاتنه درخستن. هر وهاری خستنا تندرستیه یا جهانی اشکره کر که 64 ایریش لناوندن تندرستیه هاتنه آرمانچ کرن. ارتشا اوکراینای لبندرا باجاره بردیانسکی کدبن کنترولا روسیای دیه لکشتیا اورسک یا دا کتنی دا. ارتشا اوکراینا را کاند که کشتی هاتیه تیک برن و لناون دا جبل خانه جی هاتیه خستن. هر وها سررکانیا اوکراینای دیمنی تیک برنا تانک که روسیه جی پار وکر. 29 доба دوینا بریده سررکانیا اوکراینای جی بیلانچویا 29 روزین شر اشکره کر. لگوری وی 15000 لشکرین روسیه هاتنه کشتن. 108 بالافر 124 هلیکوپتر و 530 تانک هاتنه بیکر کرن. هر وها 1033 ماشینه، 4 کشتین لزا سویک، 72 ماشینه سو تمنیه و 5 بالافرین بیمروف هاتنه تیک برن. وزارت پاراستن یا روسیه جی جالی خو و بیلانچویا شر اشکره کر. Вооруженными силами Российской Федерации взято под полный контроль بردفکه وزارت ایگور کناشنکوف راگهاند کو هیزن وان باجاره ایسیوم یه حریم خارکیف کنترل کرنه. کناشنکوف دیار کر که هیزن وان کارینه 6 بنسازین دنین لشکرین اوکراینای تیک ببن. وزارت پاراستن یا امریکا پنتاگون جروسیا جدا دفکره. لگوری رایدارین پای بلند یم پنتاگونی دنوا 24 ساعتین در باس بویده. هزین روسیا 30 کیلومتر جالی روشلاتی کیه و دور کتن. لحرمین کن نکاره پیش بکه و چپرین پاراستنی چید که. بله هر روزک ما ایریشا روسیا لدج اوکراین مهکی خو تجیب که سرکماری اوکراین زلنسکی بانک لتوهیا جهانی کرکو جبو پشتوانی ولاتی وی داکوان قادان
زلنسکی جارکدن داخوازه آلیکاری جه ناتوی جی کر نتوین یک بوی جی دبیجه جبر شر حتی نها بیتری 10 میلیون کس نچار مانه جه مالین خواه در بکوین جوان بیتر 3 میلیون و 600 هزار بری خودانه ولاتین جیران. ددما کو ایریشا روسیای لأوکراینای روژه مایه کو مها خواه تجی بکه. Вільні люди вільного світу, українці та громадяни усіх держав, які цінують свободу. سروکوماری اوکراینای ولودیمیر زلنسکی بانگ کر کو جبو پشتگیری ولاتی وی لسرانسری جیهانی خو پیشاندان بین الدار خستن. Я знаю, можете, щоб свобода не програла. Світ повинен підтримувати. ولودیمیر زلنسکی ده پیام خو یا ویدیوی یا دوه بشف هاتی و شاندن زوها گوته. در کون میدان و کولانین خو نیشان بدن دنگ خو بدن بهیستن. ببیجن گل آزادی آشتی و اوکراینا گرینگه. До цієї ганебної війни ми просили закрити наше небо, і ми просили, щоб допомога... زلنسکی دیار کر کو اوکراینا برخوازانه که کو روسیا نل بندی بو نیشانده و افتشتانی زمان افشری سرخوابونیه و دوی ام بسر بکوین امی هر باجاری جنو و آوا بکن و جهر سوجه زاگر کران حساب بپرسن حمو گلیمه ویل اوکراینا آزاد بشیم. Вже місяць минув. Ми витримали у 6 разів довше, ніж планував ворог. سروکی اوکراینای ببیر خسته کو اوی بریا ویدیو کنفرانسی بجداری جوینا ناتوی یا کو ایرو لبروکسلی تیل دار خستن ببه. زلنسکی آنی زمان کو تاوی چکن کو آرته شاولات پیویستی به هیا اوی جهف بندی بخوازه کو پشتگیریا بباندور و بی سینور بوان بکه. لگوری دانه نتوین یک بویی لأوکراینا نیزی 10 میلیون کس جبرشر نچارمان مالین خو بترکینن. بیتری 3 میلیون و 600 هزار کس شکوچبری ولاتین جیرانان بونه. Погибших и раненых в результате этого нападения. The new Ukrainian. لگور آگاهین کو شارزار کیف ویتالی کلیچکو دا دبن تو بارانی دا جدسپیکا شرو دسد و 64 سویل هاتنه کشتن. لباجار ماریوپول لباشور والیت کو هری زیده پفچون لی دشوارن. رایدار رادگینن کو هری کم 2300 کسان جیانا خوش دستانه. زلنسکی دیار کر کو لباجار بریا شر 430,000 کس هبون. نها لباجار هنا 100,000 سویل هنه و ده پیدا کرنا خوارن و پیدوین دن انجبو سویلان ده زحمتی هنه. بله هر ناتو به روژه و اوکراینی جویا لیدر 3 ولاتین اندام جبو جوینا ایرو لبروکسلی پیک وره جدو و کتبون تفگری ده جوینا دسپی کرده سروکی اوکراینی زلنسکی بانگا پشتوانی جاره کدن کر سکرتری گشتی ناتوی ستالتنبرگ جی گوت روسیا به ایریشا لدجی اوکراینی شاشتیه که مزین کر ستالتنبرگ آنی زمان که او اتفاقا هری خورتن او جاره کدن پیشنیارا اوکراین یا جبو راگاندنا قدخه فرینا لسر آسیمان ولات رد کرد. جوینا ناسایی یا کو سروکین دولت حکومتین ولاتین ناتوی بشتاربون لبارگاه ناتو یا لپایتختا بلژیکا بروکسل دست پیکر. دی جوین ده لیدر 3 ولاتان بشتاربون. Good morning to all of you and welcome to this extraordinary NATO. سروک اوکراینای ولودیمیر زلنسکی بریا اینترنتی جبو هفدیتن آخوی. ولودیمیر زلنسکی دست نشان کرد که جه 24 سباتی و بیتری 1000 روکت لخا کاولات کتنه و هاگوت. ام ند ناتوی دنه. لی ام هم نرخین خواه و هم جیین و دپاریزن. ام وان نرخان مهکه بقهرمانی دپاریزن. روسیا 10 سالان ده تیرا خواه لشکر و آرتیشا خوکم کرد. جبو مرنان پرین دین رازاندنه. اوکراینا بمرنا هزاران ویرانبونا آواهیان و کوچ بربونی لسر خود ده. هنج ولاتین مل ولاتین ناتوینه. زلنسکی جاره که دم بانگ لیدران کر که آلیکاریا وان بکن. Рейхстагу Швеції та члени уряду, шведські народи.
Зараз у світі синьо-жовтий прапор, мабуть, найбільш популярний. Саме ці кольори асоціюються зі свободою. Sekreterê giştiyê NATOyê Jens Stoltenberg jî got. Good morning. We meet here at the NATO headquarters. Serokê Rusya Vladimir Putin bi êrişa li ser Okrayna ku welatekî serbixwe û serwere şaştiyeke mezin kir. Stoltenberg beriya civîna NATOya li Brükselê axivî û diyar kir ku Putin hêz, cesaret û hêzên çekdar ên gelê Okraynayê kêm nirxandiye. Sekreterê giştiyê NATOyê daxuya kirin ku di lûtkeyê de wê li hevkirinên nû yên ji bo diyarkirina demdirêj û astenkirina hevpeymaniyê bêne nîqaş kirin û biryarên di derbarê pêk hatina li Romanya, Macaristan, Slovakya û Bulgaristanê yên li aliyê Rojla de wê bibe destpêkek. Stoltenberg dazanîn ku Rusya niha ji bo welatên hevpeymanê ne xeteriyeke mezin e wiha dewam kir. Em îtîfaqa herî xurta cîhanê ne. Heta ku em yek bin, em ê ew le bimînin. Stoltenberg balkişand li ser daxwazên Okrayna ya ragihandina herêmên qedexe li ser asîmanên welat û ev tiştanê ziman. Ji bo avakirina herêmeke qedexekirî, divê em êrişên berfireh li ser pergalên parastina hewayî yên li Rusya, Belarus û Okraynayê pêk bînin. Divê ji bo xistina balafirên şer ên Rusyayê amade bin û ev yek jî pir xeter e. Nîzî salekî ji bo vegera li peymana nukleeriya Îranê danûstandin têne kirin. Şêwirmendê Ewlekariya Netewî ya Amerîkayê Jack Sullivan got pirsgirêkên çaresernebûyî dikarin li ser masê bênehiştin. Jack Sullivan dema bi balafira Air Force One li gel serokê dewletên Yekbûn Amerîkayê Joe Biden diçû civîna NATOya li Brükselê ji rojnamavanan re axiviyo got. Di van hefteyên dawiyê de me hin pêşketin pêkanîn lê hîna ne diyar e ka wê peyman bikeve meriyetê yan na. Sullivan anî ziman ku hevalbendên ji bo careke din xebatên Îranê yê nukleerî bi snor bikin dixebetin. Wezîrê Karê dervê yê Îranê Hüseyin Emîr Abdullahiyan got, ji nû ve pêkanîna peymana nukleeriya sala 2015 ji her demê nêztir e. Abdullahiyan di civîna çapemeniya ku li Şamê bi Wezîrê Karê dervê yê hikûmeta Şamê Feysel Miqdad re li darxistibû de ev tişt anî bûn ziman. Ger Amerîka bi awayeke pratîkî tev bigere, em amade ne ku li Vyanayê bi wezîrên dervê yên welatên îmzaker re bicivin. Em di wê baweriyê de ne ku îro li Vyana ihtimala li hevkirineke ji her demê zêdetir nêz bûye. Serokê berê Dewletên Yekbûn Amerîkayê Donald Trump di gulana 2018 de bi awayeke yekalî ji peymana nukleeriya 2015 hatî îmzakirin vekeşiye û dest bi ferskirina cezayên li ser Tehranê kiribû. He will have the opportunity to coordinate on the next phase of military assistance to Ukraine. He will join our partners. Li gorî Dewletên Yekbûn Amerîka, Koreya Bakur dixwaze balê bikeşîne li ser xwe, vê yekê jî bi lezdana cerebandinên mûşekan pêktîne, hate ragandin ku Koreya Bakur mûşekeke nû ber bi derya Japonyayê ve avêtiye bi vê cerebandina mûşekê re jimara cerebandinên mûşekên ku Pyongyang ji destpêka salê heta niha pêk anî geştî azdiyan. Kurya Bakur bi ceribandina mûşekan rêveberiya Kurya Bakur û Japona dixin nava fikaran. Hat ragihandin ku Kurya Bakur tevî cezayên neteweyên yekbûyî û berteka raya giştiya cîhanê jî di sala 2022 de lez da bernameya xwe ya mûşekan û ceribandineke dina mûşekan. 我が国の排他的経済水域内に落下したものと推定されます。Di daxuyaniya Wezareta Parastiniya Japonyayê de hat destnîşankirin ku Pyongyangê îro mûşekeke nû ya ku tê texmînkirin mûşekeke plastîka avêtiye. Hat diyarkirin ku tê texmînkirin ku mûşek li derveyî herêma aboriya Japonyayê ketiye. Di heman demê de hikûmetê ji bo agahiyên berfireh berhev bike û analîza daneyan bike li avahiya Serokwezîrtiyê maseya krîzê ava kir. Di dema ku ceribandin ji hêla serfermandariya Kurya Başûr ve hate piştrastkirin de hate gotin,
سیول جبو برهفکرنا آگاهداریا برفره به دولتین یک بوین امریکای رخابات خود دومینه. به جرباندنا موشکا داوی آهات کرن را هجمارا جرباندنین موشکان این کجسری سال 2022 و ور جالی پیونگیانگ و هاتن آویدن. کوریا باکور جدسپیکا سال 2022 و 10 موشکین جدا دناوان ده موشکین بلاستیک این هیپرسونیک و نافپار زمینی جرباند. ده 16 آداری ده جرباندنا موشکا خواه یاداوی کرد. هات راگهاندن کو جرباندنا موشکی یا کو پیونگیانگ پیک آنی ددمکی ده کن تیکچو. جبر بویرین کاراساتین خوازایی پر همه بشه هر روش 115 کسان جیانا خواه جدازدانه هر وها هر روش بقاسی 202 میلیون دلار جی زیان پیک هاتیه نتوین یک بوش بو وان دانین کمتر بکه زندین خوابادایه جبر ویه که نتوین یک بوی آرمانج دکه کو پرگالین هشاریا زو ین کو بری لولاتین دولمنت هاتی بجه کرن لولاتین دنجی بجه بکه نتوین یک بوش بو ویه که ریخستنا مترولوژی یا جهان او آژانس مترولوژی یا نتوین یک بوی ارگار کریه. نتوین یکبویی جبر زیده بونا باندورین کریزا آف هوایی آرمانج دیگه کجبو شرط و مرج نباش این هوایی لحمی ولاتین جهانی پرگالین هشیاریا زو بجه بینه. سکرتری گشتی نتوین یکبوی انتونیو گوترس پروژه پیکانینا سیستما هشیاریا زو یا 5 سالان آل دجی فلاکتین خوزایی لتواهی جیهانی را کاند. انتونیو گوترس دیار گر کو پروژه وی بریخستنا مترولوژی یا جهانی یا ناونداوی لجنیویه ورکرن آرمانج دکه کو پرگالین جبری ده لولاتین دولمند و پیشکفتی هنه لولاتین دنجی ورن بجه کرن. گوترس بالک شاند سرویه که جسیان یکی نفوسا جیهانی نکارن جوان سیستمان سود ور بگیرن و هاگوت. روش افریقیای هینا خراب تره ج صدی 6 نفوسی جوی پاراستنه بی پارن. سکرتری گشتی نتوین یکبویی دیار کرد که او یک جبر خرابونا کریزا آب هوایی نای قبول کرن و دا خویا کرن که دویج بو هر کسی پرگالا پیش بینیا هوایی بی پیش خستن. پرگالین هشیاریا زو شرط و مرجن اتمسفیری ین لسر عرض آن دا آوه دا بشو پینن دا که دشبریا هوایی یا پیش روژ لباجار دورین گندواری چیا آن دورین پراوی پیش مینی بکن. برفرهکرنا کارانینا وان پرگالان هر کود چگران تردبه تایبت دمکه دا کو گوهرینا آفهوا یا لجیهانی ببویرین کجر ین خوزایی را زیده بویه. راپورا ومو یا لسر کراستین خوزایی کو سالابوری هاتی و شاندن اشکره کر که دنیوی 100 ساله ده کراستین آفهوا و آوی روشانه بناوینا 115 کس مرنه و 202 میلیون دلار زرارا مادی کرنه. کراستا لحیه یا لأسترالیای یک جمیناکین هری داوی این کراستین خوزاییه کجبر کریزا آفهوای پیکتی. نتوین یکبوی هفکارین وی و گلک حکومت جبو گرمایا گلوبال دیک بهنوک 5 پلیده بسینور بکن پروژه انجه رنگ پیکتینن. سروک نتوین یکبوی وومو و آژانسا مترولوژی یا نتوین یکبوی حتی کنفرانسا آفهوای کوی مجداری لمصر ورل دارخستان ارکتار کر کو پلانک چالاکیه جبو پرگالین هشیاری زو چی بکن. تیگوتن وومو لسر پرگالین هشیاری دخبتره
هەروەها پەرگەڵا پر هێشیاریە هەیی یا لە هەمبەر کەراستên وەکی باهۆزên ترۆپیکال و لەهەیەن پێشوەخت دەخەبتە. بله بینرین هیچم لورد گیجین داوی بولتن خویا جانی و دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینند ناو خیر و خوشیده هر شاد و بختار.